Budžeta nema, bit će problema. Veliki transparent i poruka nezadovoljnih studenata Ministarstvu prosvete, koje je poručilo da država nema para da plati školarinu svima koji su dali uslov za upis na sledeću godinu. Zbog toga su bez pomoći države ostali i oni sa 60 bodova. Imam 60 SPB bodova već 2 godine i ne mogu da pređem na budžet, prosek preko 9. I to je to. I niko ne prelazi. A ja imam problem vezano za drugu godinu na Fakultetu primenjenih umetnosti, gde vlada koja se obavezala da će platiti jednokratno školarine za prošlu školsku godinu, to nije učinila, tako da još uvijek ne možemo da se upišemo u narednu godinu, u sledeću, odnosno ovu godinu. Studenti 3 fakulteta i 2 više škole koji su u prethodnoj godini ostvarili više od 48 bodova traže od države da ih oslobode plaćanja školarina. Ono što se nama ni malo ne sviđa jeste što smo odgovor dobili preko medija. Ne vidimo zašto bi bio problem da se jednostavno neko nama obrati kada smo već ostavili potrebne kontakt podatke. Nekoliko stotina studenta je pre 2 dana u znak protesta na po pola sata blokiralo saobraćaj na Brankovom i na mostu Gazela. Pošto u međuvremenu nisu dobili zvanični stav vlade i svojih fakulteta, studenti najavljuju nove proteste. Sledeća šetnja zakazana je za utorak. Gost vesti televizije B92 je pomoćnik ministra prosvete za visoko obrazovanje, Slobodan Jauković. Dobar dan. Dobar dan. Gospodine Jaukoviću, čuli smo, studenti kažu da još nisu dobili konkretan odgovor, da su poruku ministra zapravo čuli iz medija da para nema. Da li to što još nema zvaničnog odgovora možda znači da ima prostora za dogovor, odnosno da će ipak biti pronađen neki novac? Mislim da Ministarstvo prosvete ulaže ogromne napore da reši ovaj problem. S druge strane, mislim da isto tako ministrovo obraćanje juče predstavlja glavne momente ove situacije. Nažalost, Ministarstvo prosvete u ovom trenutku ne raspolaže potrebnim sredstvima da stavi na budžet sve studente koji imaju između 48 i 60 ECTS bodova. Međutim, ako mi dozvolite, to traži ipak malo jednu kratku elaboraciju, se vidi taj kontekst, znate. Prvo, taj broj bodova je potreban, ali ne i dovoljan uslov. U tome je veliko pitanje da li je studentski zahtev legitiman. Drugo, baš smo čuli u prilogu devojku koja kaže da ima prosek 9,5, da ima 60 bodova i da ne može da se prebaci na budžet. Sad ću vam reći, pre toga samo dozvolite još jednu stvar. Studentska konferencija u Nišu je u martu dala određene preporuke šta bi trebalo da uđe u izmenama i dopunama novog zakona o obrazovanju. Mi smo ugradili sve to. Znate da ima 6 rokova i znate da je zadržan taj prag na 48. S druge strane, unutar kvote od 120, studenti znaju šta to, 120% fakultetima je ostavljeno slobodno da izvrše rangiranje studenta. Svako drugo upletanje Ministarstva prosvete bilo bi direktno upletanje u autonomiju univerziteta. Fakulteti su pojedinačno našli te algoritme za rangiranje i rezultati su ti koji su. Sa ogromnim žaljenjem, moram da kažem, ali su takvi. Dalje, ministarstvo je izdejstvovalo da se ne povećavaju školarine. Dalje, pogledajte, direktna posljedica ovoga spuštanja praga na 48 ECTS bodova i uvođenje 6 rokova impliciralo je jedan ogroman, naglo povećanje skoka studenta koji ulaze u to da se kvalifikuju. Dobro, to je nama drago. Zar nije država to mogla da predvidi kao situaciju? Znate, pazite, Bolonja je novum. Ovdje se događaju mnogi fenomeni koji nisu mogli biti predviđeni, a koji su zadesili u administraciju Ministarstva prosvete, koja naravno ne beži od toga, ali prosto želimo da svima to podelimo. Drugo, samo izvinite, molim vas, pojedini fakulteti, recimo FON, Fakultet političkih nauka, ekonomski, su nekako to rešili ili oslobađanjem školarine ili nekim uzajamnim aranžmanima o participaciji. Znači, to je ključno, kao što je Ministarstvo prosvete pokušava da sa gradom, kao i u drugim gradovima gde su univerziteti, pomogne univerzitetima da smanje troškove grejanja, đubreta i tako dalje. Prema tome, mi zaista činimo sve što je u našoj mogućnosti. Ima još jedan problem, to je što Ministarstvo prosvete duguje fakultetima. Da li bi izmirenje tih dugova delom rešilo ovaj problem? Jer dug države zapravo fakultetima blokira upis.
verovatno bi to dalo manevarski prostor, jedan prostor rešenja problema fakultetima i mogu sasvim jasno da kažem da rebalansom budžeta postojaće sredstva kojima će se fakultetima vratiti opravdana dugovanja koje Ministarstva prosvete prema fakultetima. To će biti učinjeno ovih dana, mada su ti dugovi već dugo se regularno servisiraju. Moram da vas pitam šta je sa budućim doktorima nauka, studentima koji imaju prosek 9,5, 10, na doktorskim su studijama. Sada godišnje treba da plate 300.000 dinara. Do sada su imali stipendije, toga više nema. Da li će im Ministarstvo prosvete pomoći? Jer oni kada su se upisivali, kategorija doktoranata na budžetu nije postojala. Tako je. Vidite, mi već 300.000 dinara nije, priznaćete, mala svota novca, a to su ipak ljudi koje želimo da zadržimo u ovoj zemlji, zar ne? Tako je. Upravo zbog toga, pazite, prvi put je Ministarstvo prosvete uvelo kvote za doktorske studije, prevashodno u cilju obnavljanja i reprodukcije naučno-nastavnog kadra na univerzitetima. Jasno je da je taj broj morao da smanji broj budžetskih mesta na master studijama, što sad izaziva neka komešanja, ali mislim da ćemo mi to uspeti nekako da se dogovorimo. Hvala vam, gospodine Jaukoviću, što ste došli u Vesti B92. Hvala vama što ste me pozvali.